Pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi meraih gelar juara sprint race kedua musim ini setelah sebelumnya memetik kemenangan di sprint race MotoGP San Marino. Saat jumpa pers di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sabtu 4 Oktober, Bezzecchi mengungkapkan meski sempat kehilangan kecepatan pada saat start, namun ia membuktikan dengan semangat juangnya untuk meraih podium. Pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi terus mencatatkan tren positifnya pada ajang Moto Grand Prix atau MotoGP Indonesia 2025 yang berlangsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sebelumnya pada sesi latihan atau practice session, Jumat 3 Oktober, Bezzecchi mencatatkan waktu tercepat sehingga meraih posisi pertama. Pada sesi kualifikasi 2 atau Q2, Sabtu 4 Oktober, Bezzecchi juga meraih waktu tercepat dengan perolehan waktu 1 menit 28,832 detik dan mendapatkan posisi garis depan start. Pada sesi sprint race, Bezzecchi sukses keluar sebagai juara atau meraih posisi pertama. Ditemui saat jumpa pers, Bezzecchi mengaku sempat kehilangan kecepatan saat awal start. Well, my hopes were different, of course, but unfortunately in the start we have to understand what happened, if it was my mistake or not, because the first couple of meters I really started slowly, and after the bike was okay, but I don't know why I lost a lot of ground in the first 10-20 meters, and yeah, it was tough. I was in the back, but I knew I had the pace to try to fight back at least, and I lost a bit of time with Marini, but after I tried to move on steps, I said, okay, let's try to make the podium. Dengan kemenangan ini, Bezzecchi mengungkapkan ia akan terus bekerja keras dan melakukan yang terbaik untuk bisa meraih gelar juara di ajang MotoGP Indonesia. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Irfan Syahardiansyah, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara, mewartakan.